Maidin agus fáilseacha Naidheachd ann sa Ghàidhlig shimplidh, is mise cruinneachadh. Nach cuilean-sionnaich ann Dun Èideann, bha an sas ann trapa ghlaoidh. Thàr as le cuideachd an SSPCA. Ghlaoidh óla, shimplidh agus scian. Charrá an dó gon bíag ceart go leor. Chuir sticky mar ainm. Sláán aníos agus tollaichte. A fudach cóirí cuilean-sionnaich eile. Bha falaisg ann san Eilean Cholla agus ann an uist an seachtain seo chaidh. Rún na h-ùghdarrasan an ráth an glódh agus Cille Bhrìghde ann an uist. Bha teine mòintich ann. Bha h-uile einnsean-smàlaidh ann an uist ann. Tháinig an teine fasc Thàr ann an taobh a chúlais. Chèitein a bhoscaigh ann san Eilean Cholla. Ba rabhadh ann go bhfuil fíor cunnart ann. Bha Eilean gon bíag teint an mòintich ann. Chaneal uisce a bhí ann fat úine. An éir agus an talamh tírim. Leabharlann ann an ghlaoidh a foscaill. 30 leabharlann ichad ann an ghlaoidh. Bhí ach 90 a foscaill. Lucht immert a gra bu chóir don na leabharlann oscaigh nas luaithe. Na leabharlann riastúthain athracha. Aice rí stúbhán a ghlaomhan agus cruinneachadh a chur ann. H-ùghdarrasan a déanamh sgrùdadh an HMS Unicorn. Tháinig an HMS Unicorn go Dun Èideann ann na 1833. A thógáil ann an sasing le 100 bliana rána sin. H-ùghdarrasan san Cairíonn a dhéanamh. Mosgan ans na plancachin. Ach chomhór nach heil a thola síon a tíing as an lá a tógáil. Lucht gan sgrùdadh a gra go bhfuil sin sonraiste. Bí a mód náisiúnta riamh ann in aníis an Nochd agus an 16 bhláth den David an bliana. Bha an dó gon bíag a mód ann in aníis an uirthi. Bha mód mhioirteáil ann an uirthi. Bí cuinneachadh ann an bliana. Ach bí armh beic de farpais ann. Bí tuilleadh víostrachaí ann rá dhearg a Chèitein. Agus sin an Naidheachd ann sa Ghàidhlig